Hvala kolega Stjepić. Mirsad Duratović, izvolite. Pozdravljam još jednom sve prisutne. S obzirom da vi znate da se ja uvijek u ovim izvještajima budžetu osvrćem na onu drugu stranu, da nemam dovoljno vremena da pohvalim neke stvari, međutim postoje stvari koje treba pohvaliti, to je kolega Stjepić također rekao, ja i neću nabrajati, ali naravno da postoje stvari, nije sve tako crno, međutim moj zadatak kao odbornika ovdje iz ove pozicije da ipak da se osvrnem na ono što mislim da nije dobro urađeno, a i naravno i ostale kolege odbornici trebali malo da skrenu dobronamjerno pažnju gradonačelnika na neke stvari koje mi smatramo da bi možda trebalo usmjeriti u drugom smjeru. Ovako. Kaže se na početku ovog izvještaja u uvodu da je ovo prilika da se osvrnemo na ono što je urađeno u 2018. godini, pa ću se ja nekim redoslijedom osvrnuti. Neću se osvrtati na rad pojedinih odjeljenja, odsjeka, hoću jednom posebnom organizacionom dijelu, ali ću se osvrnuti prvenstveno na rad gradonačelnika, njegovog kabineta i ovaj uvodni dio. Ovaj uvodni dio, ja ne znam za koga je on pisan, meni se čini kao da se negdje želi, da li neko van Prijedora čita ove izvještaje, a pretpostavljam da čita, i da se želi prikazati neka slika Prijedora koja u suštini je po ovome uvodu jedna lijepa fasada za koje se krije nešto drugo. Nije baš sve tako sjajno i bajno kako je navedeno u ovome uvodu, a evo ja ću reći sada neke stvari. Kaže, u 2018. godini radilo se na sanaciji brojnih školskih objekata u područnim školama Ljeskare, Branko Čopić, Rakilić i Busnovi Nišić. Podsjetit ću ovdje po ko zna koji put da osnovna škola u Rizvanoviću već 18 godina čeka na školsko dvorište i da djeca fizičko vaspitanje rade bukvalno na cesti. Dalje, kolega Trnjanin je govorio o gradskom stadionu, travnatnom terenu i pokušajima da se to smjesti u Gominicu, ne na pomoćni stadion ovdje, neću o tome. Ono što posebno mene ovdje iritira, svjesni ste vi toga svega kroz sve ove rasprave, ovo pominjanje teške ratne prošlosti i tako. Kaže, Prijedor je jedan od gradova sa teškim posljedicama koje je donio protekli rat, prestali smo se stalno vraćati u prošlost, mi smo se usmjerili kao budućnost, to je stvaralo mir u duši građana Prijedora. Niste se vi, gospodine gradonačelniče, prestali vraćati u prošlost. Vi kao gradonačelnik sa nekim svojim saradnicima, ne sa svim, učestvujete u svim manifestacijama i komemoracijama vezanim za nedavnu tešku ratnu prošlost, ali samo jednog naroda. Finansirate iz gradskog budžeta izgradnju spomenika žrtvama samo jednog naroda, finansirate iz gradskog budžeta komemoracije, manifestacije, boračke organizacije i svašta nešto, a organizacije civilnih žrtava rata se stavljene su pod neki jedinstveni embargo koji vi i bukvalno i dan danas sprovodite. Na kraju krajeva ova gradska uprava, gradska administracija, ova skupština još uvijek ne dozvoljava izgradnju spomenika onoj jadnoj ubijenoj djeci. To nije okretanje ka budućnosti i to ne donosi mir u duši svih građana Prijedora. Donosi jednom dijelu građana Prijedora i molio bih vas da sa ovog tekstualnog dijela pređete u konkretne akcije kao što ste ovdje sve i napisali. I dalje, kaže, nastojimo stvoriti uslove za ugodniji život građana, ali da se u Prijedor vrate oni koji su iz njega otišli trbuhom za kruhom. Da zajedno nastavimo da gradimo svoj grad. Slažem se u potpunosti, ali ovdje treba dodati i da stvorimo uslove za povratak onih koji su prognani iz ovoga grada u periodu 1992-1995. Ono na što se posebno osvrnuti je prije toga ću još jednu stvar. Kaže, strana 22, odsjek za imovinske poslove, planirane aktivnosti, pokrenuti postupak legalizacije i upisa prava svojine u korist grada Prijedora za 5 spomenika odmrveno otvorinskog rata prema podacima dostavljenim od strane Udjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Planirana aktivnost nije realizovana jer nisu dostavljeni podaci o spomenicima od strane odjeljenja. Koji su to spomenici koje treba legalizovati? Koji 5 spomenika je bespravno izgrađeno u ovome gradu i koji grad hoće da upiše kao svoju svojinu? Ovdje u ovome gradu izgleda da neko može graditi bez odobrenja, bez saglasnosti, grad će to poslije legalizovati, uzeti kao svoju svojinu i nastaviti održavati. Drugi moraju ispoštovati sve procedure, potpisivati neke peticije, inicijative građana, dostavljati skupštini, dostavljati odjeljenjima i to će na kraju biti odbijeno. Ono na što se posebno osvrnuti i potrošiti ovih 5 minuta
Interna revizija, strana 210. Ovdje se navode podaci internih revizija iz 2017. Naravno, s obzirom da se radi o izvještaju, da se te interne revizije nalaze u ovome izvještaju, ja ću osvrnuti posebno na njih. Kaže ovako, revizija procesa pripreme i provođenja redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza gradske uprave grada Prijedora sa stanjem na 31.12. Odluka o uređenju prostora i građevinskom zemljištu se ne poštuje u cijelosti. Član naprijed navedene odluke skupštine grada nije ispoštovan. Znači, gradonačelniče, niste obezbijedili sprovođenje skupštinskih odluka. Za potraživanje poslovnog zakupa poslovnog prostora od zakupca se ne traži neki od instrumenta obezbeđenja plaćanja u trenutku zaključenja ugovora. Znači, osim što poslovne prostore dajemo ovdje u zgradi gradske uprave na besplatno korištenje i ono što negdje iznajmimo, mi ne uzimamo garancije za plaćanje. Ljudi sutra izađu, ostanu dužni i šta ćemo? Nemamo garancija za poslovne prostore, nemamo garancija za dobro izvedene radove na puteve, nemamo garancija ni za što. Šta radite vi ovdje? Može li se tako raditi? Bez garancija. Dođu ljudi, urade, odu, naplate i nama ostane problem. Odjeljenje za financije nije realizovalo preporuke interne revizije. Popisna komisija nije izvršila usaglašavanje. Popisne liste ne sadrže podatke o broju zeka, uloška, posjedovnih listova na kom se nalaze objekti. Nisu navedeni podaci o hipotekama, odnosno teretama i tako dalje. Proces drugi, revizija procesa pripreme realizacije infrastrukturnih projekata nije izvršena, kaže, u period koja je planirana godišnjim planom interne revizije iz razloga što odjeljenje interne revizije nije dostavilo dokumentaciju u planiranim rokovima, već je dostava dokumentacija vršena sa nekoliko mjeseci zakašnjenja i to tek nakon nekoliko urgencija interne revizije. Zar ovdje interna revizija mora moliti neka odjeljenja i odsjeke za dostavu tražene dokumentacije kako bi izvršila neophodnu reviziju? Ima tu još jako mnogo zamjerki. Odjeljenje nije, kaže, vršilo mjerenje zadovoljstva korisnika nakon realizacije infrastrukturnih projekata. Proces pripreme realizacije infrastrukturnih projekata nije adekvatno uspostavljen i kontrolisan. Dalje, revizija javnih nabavki, to je ono o čemu je glavna služba za reviziju govorila. Nisu izrađene neke procedure, nisu vršene u skladu s odredbama člana 21 pravilnika o internim kontrolama. Program javnih nabavki ne sadrži sve potrebne podatke na osnovu kojih se mogu vršiti različite analize. Odsjek za javne nabavke nije vršio ocjenu dobavljača i tako dalje i tako dalje. Dalje, četvrta revizija procesa upravnog rješavanja odjeljenja za prostorno uređenje. Kaže, odjeljenje za financije nije dostavilo internoj reviziji dokaze o praćenju odloženog plaćanja dospjelih rata, dokaze o izvještavanju stručne službe gradonačelnika i tako dalje, niko ništa ne dostavlja. Proces korištenja i održavanja motornih vozila, tu nisu uspostavljene neke procedure i tako dalje i tako dalje. Evo ovako, iz svega ovog pobrojanog, iz nalaza glavne službe za reviziju, iz odgovora na moja odbornička pitanja, iz svega onoga što sam ovdje iznosio u svojim diskusijama o donešenim odlukama gradonačelnika koje nisu u skladu sa poslovnikom i statutom, o trošenju budžetskih sredstava mimo odluka skupštine, o neizvršavanju amandmana koje je usvojila skupština, o kršenju skupštinskih zaključaka. Po mom mišljenju, gradonačelnik nije obezbijedio zakonitost akata i postupaka, odnosno nije ispoštovao član 69 stav 2, član 69 stav 3 i član 206 stav 3 Poslovnika o radu Skupštine grada Prijedora. Zbog svega izrečenog neću glasati za ovaj izvještaj o radu gradonačelnika gradske uprave. To ne znači da sam generalno nezadovoljan radom kompletne gradske uprave, već samo gradonačelnika i dijela gradske uprave, ali kako naš narod kaže, u suho obično gori i sirovo, tako da nemojte vi, kolege iz gradske uprave, smatrati da sam ja nezadovoljan kompletnom gradskom upravom, već znaju oni koje ja ovdje kritikujem s kim sam nezadovoljan. I ovdje bi, ako mogu da predložim jedan zaključak, prijedlog zaključka. Obavezuje se gradonačelnik Prijedora da izvijesti Skupštinu grada Prijedora o nalazima interne revizije na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada Prijedora nakon obavljene revizije. Nadam se da je ovaj zaključak jasan. Ako treba dodatno pojašnjenje, tu sam, znači, nakon svake obavljene interne revizije na prvoj sjednici Skupštine ovoga grada da se podnese izvještaj o nalazima te revizije. Toliko, hvala.